Nidaul Islam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Muna hitukbal na tuin pagsarang sukul iban sanglit iban puji tukod ja pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala salta in tap pataurun nato in salawat iban salam nato papanghon nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas din dito mga nyulya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala magsukul ha amuin guru nato kay doon nagpahati kato tanyo sinamuin aun pag pangadji maniyo tiyo sing kita ni hawak to biyayaon sa Allah subhanahu wa ta'ala bangman kapag barakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi niya dana sambil pa mga ahli niya in mahuli pa mga palanggungan na mga pag-arama damikyan paabotun na mo day sabin pagsarang sukul sing kami haamuin way nagbabati laul yari biyahon na tiranan di majaka kimatayinghog di murungog kimikita sin amuin patumtum sing kita niyo muna iban sin pangadjian maniyo tiyo insyaallah in mga ini bangman papagmumpa atong kato taniyo sin Tuhan na Rabbul Alamin salta hisulat niya iban hilamod niya hatimbangan hikabugat sin karayawan nato hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban yung mga bihay ni bangman papagmumpa atong kato tanyo sin Tuhan na Rabbul Alamin mahinang sabab hikapag tag-ipon sin kita niyo matukan niya labay daing haamuin atulan hinang niya kato siyara niya muna iban amuin labay ray hajunjungan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mahuli mga maastay mangud na mo palanggungan ha pag-agama hitukbal na mo in sa salam-salaman kanyo katan halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masi kita niyo bihayaon yari ha amuin pangadjian sing kita niyo way pagkita niyo na kaig hakitab amuin daran nato pagsabuton amuin pangadjian sing kita niyo ad-durusul muhimma li ammatil ummah kitab hawpo insyaallah in kitab ini magmumpa at katutan niyo katan dahil di naman hapag dunya sing kita niyo labi na hapag akhirat nato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinagi in kitab ini atiniya in maudu halawman niya kaya tartib siya rin haamoy pagyanong pangadjian hika panagnaan hikarwa hikatu hikaupat hikalima insyaallah sambil pa amuin kahinapusan niya in amuin nakawa nato 5 bayaon amuna impalihalan sin amuin surut sin sambahayang nasabot sin Sheikh dahil di haamoy nasurot sin sambahayang pagyanon siyam in taud niya muna amuna in ka-Islam sin tao ikarwa niya subay aun akkal sin tao at ini surut sin sambahayang surut mga kasarat-saratan sin sambahayang ikato niya subay makahatin tao tiniya makapinig si marayaw iban si mangi magtagna biya sinasabot na to dahil nga umul magkulang maglawi 7 tahon sambil pahangko sambil mabot na siya paakil balig ikaupat niya amunain lapas kita dahil nga hadas asibi iban hadas dakula nasabot na to ini mga long tabang biya diin siya unin sabab niya ikalima niya amuin lapas kita rin hanajis imbaranta intamungunta iban tampat lugal amuin pagsambahayangan ta
Ikalima yadto, ikaunom niya amo na in subay katabunan in aurat, usog naman sambil babae. Ikapito niya amo na in subay sumudin waktu sambahayang, subay siya sumud na ang pakita sumambahayang. Ikawalo niya amo na in subay kita mangiblat, sumay humarap pakiblat bang kita magsambahayang. Ikasiyam niya hati niya subay aun niyat sing kita, sabab in niyat ini ipagpinig sinamuin unin sambahayang unta pardo atawa sunnat, luhul, asar, maghrib at niyat. Kaya nga sabab sin niyat, kaya nga tanbang unin miyaksud ta. Amo na tumagkulang maglabi in nakawa talimabay, amo na in palihalan sin surut, mga kasarat-saratan sin sambahayang hati niya amo in sambahayang 5 waktu, labi-labi na sambahayang pardo, in maksudi lapay na in sambahayang mga sunnat. Bihayaon mga maastay manghud na mga pag-akama, lumaton kita niyo paamuin pangadjian ikapito. Ad-dars as-sabi' arkanus salah. Inagi sin Sheikh qala rahimahullah ad-dars as-sabi' arkanus salah. Arkanus salah wa hiya 14 وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. Amayat to inamin kabtangan sin Sheikh tinia arkanus salah wa hiya 14 wa hiya al-qiyam ma'al qudrah wa takbiratul ihram wa qiraatul fatiha war ruku' wal i'tidal ba'da ruku' والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. Amuyat to inamuin atin niya rukun sin sambahayang. Dahil di nasabot sin Sheikh in rukun sin sambahayang hangpo siya tag-upat, hangpo siya bihan laong tabihan tag-upat inamuin rukun sin sambahayang dahil di amuin siyabot niya. Impanag na ang rukun siyabot sin Sheikh amo na inamuin laong na al-qiyam ma'al qudrah, amuin subay kaw timindog bang kaw makakaos, subay tuod timindog bang makakaos. Ikarwa niya ati niya takbiratul ihram, ikatu niya qiraatul fatiha mas sa fatiha, ikaupat niya ruku, ikalima niya wal i'tidal ba'da ruku, amun i'tidal pagpuas dahil haruku, pagubos sumujud ha pito ang gauta, ubos umangkat dahil hasujud, iwan sinamuin lingkod haut dua sujud, iwan sin tumaknina, iwan sin tartib ang mga karukun-rukunan, iwan sinamuin tahiyat akhir, iwan na sinamuin lingkod niya rin doon, iwan sin salawat panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan na sin dua salam amuin patuo, iwan sin palawa. Amuyat tuin amuin dahil nga mga rukun sin sambahayang. Natumtumon sin kita niyo mga maastay mangud palangungan ha pag-akama, in rukun ini dahil nga mga salagu-lagu at tiniyahinang piil halom sin sambahayang. Sabab
bangsaw pa mamagkangi in rukun ini aun hikabin na subay mo ini hati niya balikan ni namuin kuan di masain sambahayang bang di masampul na hikatunay in rukun sin sambahayang sabab in rukun ini ray nga mga amuin sa lagu-lagu hati niya part halawom sinamuin sambahayang amuin kaul iban simpiil ha pagsambahayang biya na sinagi bang ini hati niya hikabiin atawa kialupahan atawa di mahinang piagtuuran ini nila nga mga amuin di masa in sambahayang singkita niyo biya na sinagi in sambahayang aun dahil nga mga long tabihan upat kaginis tinihari pa kita sumambahayang subay takahatihanin upat parakala ini amuin parakala sinamuin surut sin sambahayang parakala palihalan sin karukun-rukunan sin sambahayang iban palihalan sin wajibat amuin mga wajib halom sambahayang iban sin kasunat-sunatan halom sin sambahayang halom sin upat yatto into mahinang tatu kataan halom sin sambahayang ada pun inhambuk biak mga amuin kasurut-surutan niya to hari pa kita magsambahayang na subayat to hati niya dumagbus makumplita ito katanin siyang parakala am nasabot sing kita niyo palihalan si mga surut tinya dumagbus siya to kahatian na tumarayaw supaya masa in pagsambahayang na to naray hindi isa bang kita halaw man na sin sambahayang amuin rukun sumud nen rukun in wajib iban sin sunnat na dugaing-dugaing in darajat niya ini dugaing-dugaing in darajat niya in surut naman in rukun naman in wajib niya naman iban sin sunnat in rukun amuna in malarakin sambahayang bang musya iban di masa in sambahayang mang musyari katunay ada pun in wajib o piagbiddaan niya insyaallah abutan dasin kita niyo iban in sunnat damikyan in sunnat sambahayang damikyan at niya in sunnat ini bang tahi katunay aun karayawanta bang tari hikatunay way resab kasaan ta sa labi afdal amuin hitunay ta labi-labi na halom sin sambahayang sabab in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patungod sin sambahayang asabda niya sallu kama raaitumuni usalli in pagsambahayang ta biyaitaan kita sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suway mabiya sin pagsambahayang niya suway mabiya sin pagsambahayang niya ada po ni Allah subhanahu wa ta'ala dia kita ipatindog ipatunay in sambahayang sa in nagparagbos bang biya din in pagsambahayang amuna in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiya na sinagi insyaallah magto kita niyo paamuin rukun sin sambahayang amuin maudu sin kita niyo bihayaon in rukun ini in kahawpuan niya bang di tamahinang dahil nga mga amuin hikalarak amuin di masa in sambahayang sin kita niyo muna in panagnaan sin rukun amuna in al-qiyam ma'al qudra amuin subay kaw timindog bang kaw makakaus timindog subay kaw timindog bang aung gaus mo timindog di man jari in tao di masahin sambahayang sin kita bang saupa ma amuin makakaus kita timindog di kita timindog sabab
in daakan sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mga sabda niya, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Dia kita sumambahayang amuin subay kita nagtitindog bang kita di makakaos bisan ni naglilingkod. Amo tunday nga mga kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinya dia kita inamuin subay tud kita timindog bang kita makakaos timindog. Ada pun yung takaudur amo hindi makakaos naway sa niya inamuin limingkod na siya. Sa patumtum ini ha mga amuin kataw tay manghuran sing kita umat muslimin amuin mga sila makakaos timindog sa inhinang nila limingkod dabihan hati niya di sila makakaos sumujud atawa rumuko sa makakaos sila timindog. Aun waktu yung paghinangon si mga tao bihato direct na sila limingkod. Inya to dahil nga mga di masahin sa bahayang subay amuin bang sila tumakbir timindog na sila muna. Hakan taam katatasan nila timindog ang titinog sila subay na rumuko sumujud atawa amuin magpinda sinamuin piil sin sambayang apa sila long tabihan limingkod. Ada pun bangsaw pa maamuin makakaos ko timindog limingkod ko magtuy asawa binamuin bisis mo rito habaran mo amuin laong mo di ako makakaos na atawa rumuko sumujud magtindog lingkod ubos direct na ko limingkod misang ko makakaos timindog inya to nga mga amo hindi masahin sa bahayang subay na to subay kita mi magpatumtum habihaton dagbus niya sabab may tao mga tao miya manaw dahing habay ni harap pa masjid ataw makapanaw siya makatindog siya sabang siya sumambahayang direct sa limingkod di na siya timindog muna in subay hinangon sin mga tao bihato amuin bang sila tumakbir panagnaan takbiratul ihram subay sila amuin timindog na amo na ampa sila humulog takbir gantaon nila namang sila makatindog pahang kasikan, 2 sikan, 10 sikan, ang kaminit sa lukay at kakausan nila timindog sila apa sila limingkod. Ada po ninamuin makakaos da isab sila timindog gubos dumayrik limingkod sabab lang nila na ako takaudur di ako makakaos magruko sujud bisan sila makakaos timindog manawbihan inya turay nga mga amuin laong tabihan di masain sambahayang simbihato sabab in daakan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya at inibang ka makakaos timindog na ako pakol limingkod bang ko rin makakaos nagtitindog na mga paghinangon sin mga tao amuin bihato in kahalan makakaos sila timindog sa dida sila timindog dumayrik sa limingkod atawa sibo na naglilingkod na taas lingkuran iban dumastas pababa ninya turay nga mga subay na to kahatihan di masa in sambahayang sing kita niyo. Ikarwa rukun amuna in takbiratul ihram. Ikarwa rukun amuna in takbiratul ihram. In takbiratul ihram ini amuna ini in qaul mamung kita Allahu Akbar. In panagnaan nato tinan nagtitindog subay kita nagtimindog tuod. Dahil nga mga rukun dakula sin sambahayang subay kita timindog. Nin rukun ini bang kau way udur mo biya sinagi amo hindi mo siya hitunay hibiin mo siya na turay nga mga rimasain sambahayang subay na to ini kahatihan marayaw mga palanggungan ng mga agama Islam in darajat sin rukun asambahayang bang kau iyan rukun inin darajat niya bang kau iyan wajib inin darajat niya bang kau iyan sunnat inin darajat niya bang kau iyan syarat sin sambahayang inin darajat niya insyaallah na inya to nasabot na to na yung mga yato magkulang maglabibihan bang namuwala da kya lupahan. Hikarwa niya ba na sinagi in takbiratul ihram hikarwa rukun sin sambahayang. Takbiratul ihram ini amunin qaul mamung kita laung mu Allahu Akbar. Allahu Akbar. In Allahu Akbar di mo manjari pindahon sibu dakan bahasa Arab sibu-sibu siya iban hamaksud kabayaan mo dugay ang inlapal niya
Dengan Allahu Akbar, inya tu di manjari. Daw mo Allahu A'zam, Allahu Ajal. Pindahu mo kata na to, hipamong hamakna mo, ha bahasa mo, atau bahasa isiusyo na, ha makna, maksud sin Allahu Akbar, inya tu di da manjari. Imaksud din di sin atin niya, amo na ining pag-ianon, maksud sin sambahayang hasara. Amo na ining maksud sin sambahayang asara, amo na in atin niya ibadat siya, salta, amuin ibadat, amuin nagdara sing qaul iwan sin piil, salta, ukabun sin takbiratul ihram, tambulun sin salam. Amo ati maksud sin sambahayang din di. Atin niya hamaksud sin sambahayang hasara, amuin sara kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin biyayta ni haparman niya wa aqimus salah, amunain ini. Iban amuin piyahantang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil amuin namung betaan kita sallu kama ra'aytumuni usalli, amunain ini. Atina ibadat, atina nagdarasin kaul iban sin piil, salta ukabun mo sin takbir, tambulun mo sin salam. Amo na ining kahupuan niya, amo na ining maksud. Mamung kaulaw mo Allahu Akbar. Nabang ko nakapamung na Allahu Akbar, kanalaw na takbiratul ihram, maharam na kay mo in amuin bakas, hialal kay mo sin Allahu subhanahu wa ta'ala, hawala pa kaw nakapamung ataw hawala pa kaw nakasud palawm sinamuin sa bahayang. Sabab bangkaw nakapamung na lang mo Allahu Akbar, nakasud na kaw palawm sinamuin sa bahayang, imbakas amuin jari kay mo hinangon mo, sinway pa kaw nagkasambahayang, pag-abot, pagpamung mo, paghulog mo takbir, yung kahupuan niya, yung mga yato, di naman jari hinangon, iyatin niya liangan nato, kato sin syara, akan na agi sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin hadis andaran magkasabot si mga ulama tungod sa sambayang, amuin hadis musi li salatihi aw nabuk waktu, amuin in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon sila halong masjid nakasun hambuk waktu si mambayang siapatan sambil si malam para Rasul sallallahu alaihi wasallam long nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam balik kau ini kaway ko nag kaya pagbalik-balik siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magsambahayang nareng mga kabtangan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betaanin tawyat tu at nakamataw na nagbalik nagsambahayang kita makaamo nahinduan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya wa idha qumta ila salat fakabbir dengan mga kabtangan hadis sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkalaw na timinog magsambahayang suway kaw atin niya tumakbir amunin takbiratul ihram ha amuin mamuong kita Allahu Akbar. Nabiya na sinagi mga palangungan na pag-arama in takbiratul ihram di natutud man jari pindahon dahil amuin lapal amuin hindu katok tanyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin kiasimuran nato kaniya kaya hindu katok tanyo amo na inin dahil mga pagyanon dikir muqayyad amuin mga lapal atin niya di mutud man jari pindahon bang amo na lapal jikiran atawa uno bihan laung ta kiato ta sinsara di kaw manjari magpalawi kanya sin huruf iban si mamindahi kanya aun dahil di pag-ianon laung ta jikir muqayyad maniu ti upaida iban sinamuin mutlak ang kanna bang muqayyad amuin mga jijikiran amuin tiutat sinsara in huruf niya in taud sin huruf niya iban sin makapila mo siya balik-balikan long na makahangpo atau makakatluang tagto atau makaminsan at inya tuloy na katud manjari mamindahi wayron na kapatut mo mamindahi rin dito wayron na kapatut mo mamindahi rin dito aun mga jijikiran mutlak at niya ikaw magbaya bang pilang taon uning kabaya mo sabot niya to baya mo niya to maluagin na mo in lawang sinamuin bihat to
Angkan na subay ni kahatihan sin tao. Bihan. Bang jikir mukayyad, bang unin tiyutat sin sara, jijikiran, sasabuton mo, laong tabihan, doon na sadya, di na ko manjari gumanap kaniya. Di na ko manjari gumanap kaniya, sibu da in huruf, in kalima, iwan in taud. Di na to dia to manjari. Ada po ni mutlak, magdulbaya kita. Akan nasubay sin tao kahatihan bihan. Akan nang kaywanan, maghukom sila bihan na aun waktu di na kumugdanin, asal sinamuin bihat to. Di nila kahatihan, injijikiran yan, uno mutlak atau mukayyad. Siya pag yan. O tawalong ta, mukayyad ini amuin, tiyo kila, tiyo tat sinsara, amuin jikiran mo, sabuton mo, tinya pilain taon niya makapila siya, iban sin huruf kataan niya to, di ko manjari at niya mamindahikan niya. Kaya hambok na mga ini. Biya sin mga amuin law mo, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, makakatluan-katluan tagtuyan. Inya din ako manjari gumanap, iban dumagdag kaniya. Sabi niya ni mukayyad, tiutat yan sa tinya, sinsara kato, subay, bihani namuin, taud niya, Allahu ta'ala alam. Biya na sinagi, in takbiratul ihram among qaul Allahu akbar, di nato dito manjari pindahon, amo nato na pag-anon takbiratul ihram. Nin darajat niya ni hasom sa sambayang, in siya nila yung mga rukun sin sambahayang. Ikato niya, amo na in qiraatul Fatiha. Amo in masa kita sin suratul Fatiha alawm sin sambahayang. Ini niray nga mga rukun sin sambahayang ina mo in masa kita sin suratul Fatiha. Ang kanna ini day nga mga atin niya kalabbihan sin suratul Fatiha biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin day nga mga sa taas-taas rukun sin akamatan yung Islam amunin pagpuas sin syahadatain amunin sambahayang biyutang doon hinang day sa rukun atin niya mataas darajat halom sin sambahayang inamun suratul Fatiha amuinin sa lagu-lagu day nga mga kalabbihan sin sura ini. Yan doon muna yung pagpuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, ininihak sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban yan doon kaniya in pangindua hajat sin biya kato ipon sin Tuhan Rabbul Alamin matto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna inlaggo sinamuin sura ini halom sin sambahayang sambil nakapagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hati niya wayruun di masain sambahayang bang mo di mawasa in Fatihatul Kitab. Maksud di amunain sura Al-Fatiha. Ang kanang kita niyo mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita niyo magbasa sin Quran, labi-labi na halom sin sambahayang. In suratul Fatiha ini, magkulang maglabi, halom sin hang karumi wan sin hang kaadlaw, makahangkutag pito tabas sahun. Ini niya mo in sambahayang parulo sadya. Nabang kita sin sambahayang pasunat, na duga in panyat to. Ang kanang kita, subay na tudungdungan marawing Quran bukun basahon sadya lumabay hadila wayrun nato kaununo niya. Kitaan niyo in hadis Quds parman sin Allah subhanahu wa ta'ala qasamtu as-sala bayni wa bayna abdi nisfain wa li abdi ma sa'al fa idza qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi. Qasamtu sala baini wa baina abdi nisfain ngiyanan sin Tuhan na Rabbul Alamin in suratul Fatiha dahin di hati niya sambahayang sabab sin kalagguan sin sura ini atawakan di masampul na in sambahayang bang di mabasay na mo in sura ini. Buko ni maksud dito lang tabihan mo yun. At iniyabang hikawin mo yun
suratul Fatiha di masahin sambahayang. Bukunin makna, maksud niya rito, misam muri na hinangunin kayo na mamangkaw naka basta saja sin suratul Fatiha, okay na to. Sa maksud din, hindi din mga salagu-lagu, tinyarukun, bang mo nyari mabasa, tinalarakin katan, sin tibusan, sin sambahayang yaon. Ini kalaguan long tabihan sin suratul Fatiha, sambil niyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala, long na kasamtus sala bayni wa bayna abdi, nispain wali abdi masa'al. Sambil pakahinapusan sin hadis quds, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, faida qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi. Apabila long na mamung na inipon ko alhamdulillahi rabbil alamin, makapamungin Allah subhanahu wa ta'ala, mamung siya hati niya, piyudji ako sinipon ko. Wa idha qala ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala asna alayya abdi. Apabila isablong na mamungin ipon ko ar-rahmanir rahim, inyat to hati niya, damikyan piyudji liaggo ako lang na sinipon ko. Wa idha qala maliki yawmiddin, qala majjadani abdi. Apabila mamungisab kita amuin imyan kau maliki yawmiddin, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala majjadani abdi, liaggo ako sinipon ko, tiasa ko sinipon ko, piyudji ako lang ta. Ini kamu na magpatop si mana akad nagaanggil-anggil ini in piyudji in siya liaggo nagaanggil-anggil lang tayo namin maana ini asna alay abdi in sana ini amun pagbalik-balik kamo yung pagpudji mo lang tayo yung pagsukur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala maliki yawmiddin, hati niya lang na sin Allah ta'ala liaggo ako sinipon ko, tiasa ko sinipon ko. Paida qala al-abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Apabila isablong na in mamungin ipon ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Amunan long na in haantara sin ako iban sin ipon ko, iban bang ununin pangayon sin ipon ko, hirhil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faida qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Apabila mamung na isabin ipon ko lang na sin Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Inyato para kala nakataan sinamuin ipon sin Allah, ipon sin Tuhan Rabbul Alamin, sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa li abdi ma sa'al. Tinya amuin ununin pangayon sin ipon niya, itukbal dasin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkulang maglabi amo natin kahupuan sin maksud sinamuin sura na sabot sin kita nyo. In kahupuan niya in suratul Fatiha na bagi siya nagdua. In suratul Fatiha na bahagi siya nagdua. In hang kabahagi niya panagnaan amo na in hak kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, in bahagian hikarwa amo na in tungod sinamuin ipon niya, amuin ipon niya maghajat patuhan niya Rabbul Alamin. Sababin panagnaan sin sura ini in lawmu alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala sadya in pagsukur in Tuhan sin kataan alam, ini siya Ar-Rahmanir Rahim, damikyan sifat niya sampulna, Maliki Yawmiddin, damikyan siya yung tagmilik sinamuin adlaw kiamat, ini para kalasin Allah ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In pag-ibadat matusadya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka nasta'in, in maghajat tatabangan bukun Tuhan amunin kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, in maghajat hati niya hidayatan
amuin mangayo hidayat patuhan amunin manusia siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin demikian nakasud paraan mabuntuliwan sinwayroon ini bukun para kala si manusia angkan na in suratul Fatiha dahil di hakabtangan aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis kun kasamtu sala baini wa baina abdi nisfain nanti niya bihagi niya in suratul Fatiha biya na sinagi nganan niya sala sambahayang in sura ini dahil mga sabab amuin kalagwan sa suratul Fatiha iban di masain suin sambahayang bang di mabasay na muin sura nasabut sin kita niyo in Fatiha biya na sinagi in hangtungan sin sura ini ni tungod pakapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala in hangtungan niya tungod isab paipon niya na intungaan sin sura ini amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala iyaka na abudu sambil papanagnaan niya to atin ini kapatut hak sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian in amuin tungaan niya isab wa iyaka nasta'in sambil pakahinapusan niya amuyat to in tungaan isab hati niya ini parakala sinipon niya biakato manusia amuyat to magkulang maglabi in hatungod sin amuin paida maniyo tiyo sinamun sura ini biya na sinagi bang kita niyo magbasa sin sura subay kita niyo magdungdung marayaw sababin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga parman niya afala yatadabbaruna al-Quran subay kita niyo bang kita niyo magbasa sin Quran magdungdung lesab kita niyo supaya makawa na to yung maksud iban siminop kahidayatan kita niyo kapanduan kita niyo marayaw sinamuin biyasa na to in manusia bihayaon nagbabasa sinamuin suratul Fatiha dengan panagnaan sa bilpakahinapusan biyaway rakaniya hanggang na pagubos magbasa magbalik de pakain na tagna yaw ninamuin bang mubiyasin panagnaan pagitungan sambil pakahinapusan imian ko patuhan mo dahil mga halaw man sin sura ini ihdinas siratal mustaqim ya Allah panduy ako padaan mabuntul in kaybanan dong tabihan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ya Allah kami ra mangayo kay mutawang sa matura parukaing di na kita magsabot sinamun long suratul Fatiha sadyayaon mamarahin kato amuin hika sud tapadaan amuin kasabunnalan kabuntulan karayawan kasadyetraan katan na yaon kasanyangan sing kita kahanungan yaon nakatan sa kita niyo dahil mga sabab baha amuin di kita niyo pagkugdanan di magtadyam kato tanin suratul Fatiha basahon na to sadya di na to kahatihan muna iban hikarwa niya basahon na to sadya sa di na to amuin pagdungdungan marayaw amuyat to in suratul Fatiha dahil mga rukun sambahayang tinewang mo di mabasin sura yaon larakin sambahayang misanin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga kalagwan sin sura ininganan niya sambahayang sabab biya na sinagi nasabot sin kita niyo amuin di masahin sambahayang bang muri mabasa sa bukun ni maana Fatiha na sadya biya na ko nakasambahayang bukun niya to suway mo rin katunay kaibanan sa inatulay ng mga salagu-lagu biya sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah in paghaji amo na in pagwukop Arafah in paghaji amo na in pagwukop Arafah bukunin maana sin kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam matunad ko magwukop hibi mo nin tawap hibi mo nin pag mabit hamina hibi mo nin kaybanan na mga rukun iwan sin wajibat sin paghaji bukun na to sa deng mga salagu-lagu atin ya rukun di masa inamun hinang yaon bang muhikawin mo na muna namun siyab butyaw biya na sin asambahayang in Fatiha apaghaji biya na sin namun pagwukop Arafah Allahu ta'ala alam mari kita niyo pa amun hikaupat rukun sin sambayang amuna in ruko amuna in subay kita rumuko ini nilang tasyabut tajambuk hamuk insyaallah bang nato maubos na in syarat in rukun in wajib in sunnah insyaallah sabutun nato man bisan da ko lumaway bang biya din hantang sin sambahayang supaya kita amuin
makahukum hambuk-hambuk. Unin yan rukun, unin yan wajib, unin yan sunnat. Insyaallah in ruku, amun rumuku kau yaun, inyaun deng mga amuin rukun sin sambahayang. Inilang tausun tanah maray na namuin waktu parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu mga beriman nasabutin namuin para kala sin pagruku iwan sin pagsujud. Dahil di biasi namuin hadis nasabut na to kay namuin nagsambahayang buku maray pagsambahayang niya iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam summarka hatta tatma'inna raki'an. Bangkau rumuku suway amuin bangkau nakaruku na rimuruku kau tuod marayaw. Bukun biya amuin hipitik sa jasing kaywan ano biya mga ruku biya amuin tunduk manok. Hati niya in ruku dahing mga amuin rukun sin sambayang. Suway kawang kau rimuku amuin makaruku kau tuod yawn kanganan kau nagruku. Pagubos wal i'tidal ba'da ruku. Amuin timinug na kau dahil amuin pagruko mo ito dahil mga wajib ay ruko niya ito sin sambahayang. Rong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam summarfa hatta ta'dila qa'iman. Hatta ta'dila qa'iman. Dahil mga hadis hatta tatma'inna qa'iman. Subay kau amuin pagruko mo angkat mo dahil amuin pagruko ito inya to dahil mga amuin rukun hasambahayang. Aun mga hadis nasabut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di aswa'un nas sarikatan alladhi yasriku min salati. Dahil mga kabtangan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insangi dahil mga manusia amuin sugarul amuna in sugarul hasambahayang. Qalu ya Rasulullah wa kayfa yasriku min salati. Nangasubo magto mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah biadi inin hantang sin tao sugarul magpanakaw halom sin sambahayang. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. In tao sugarul magpanakaw halom sin sambahayang amuna hindi niya pagparayon, di niya pagpaamuhon, impagruko niya, iwan sin pagsujud niya. Dukay ang hadis, la yuqimu sulbahu fir ruku was sujud. Dahil nga mga hadis, nasabot dukay ang hadis, amo hindi pagpabuntulon, intay kud niya, atawa hapagruko niya, iwan sin pagsujud niya. Amo yatuin dahil nga mga laong tabihan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil nga mga amuin sangi tao panakaw sugarul amo na yung tao mananakaw sugarul halom sin sambahayang. Sabab in mga kaw manakaw kaw alta sin tao ini hak sin pagkahimumano siya. Adapun in sambahayang ini tiakaw mo in hak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hakana siya butin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil mga sangi amuin pagtakaw amunin pagtakaw halom sin sambahayang biya na sin agi sabab in tiakaw muri kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in pagtakaw amun pagkabiaksan sin di kato pagtakaw alta in yan hak sin pagkahimu manusia nalabi in hak sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil sin hak sin amuin manusia pagkahita. Dahil nga mga rukun sin sambahayang hikaunom na siya amuna in sujud hapito ang gauta. Amuna in sujud hapito ang gauta. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wa asyara biyadihi ala anfih wal yadain wal rukbatain wa atrafil qadamain. Daw na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naraak siya amuin bang siya magsujud hapito ang gauta. Amuin tuk-tuk iban sin ilong inyan makada na magminsan pagubos yadain amuin 2-5 yaun gulamay 5 rukbatain iban sin rukbah
wa atrafil kadamain amuin tuhud iban sinamuin gulamay sinsiki. Dua tuhud, dua lima iban dua amuin gulamay sab sinsiki. Amuin gulamay sin lima karua-rua yaun tu iban sin lawa, iban sin tuhud tu iban sin lawa, iban sinamuin gulamay sinsiki tu iban sin lawa. Etinya pitu yat tu katan. Amu yatuin amuin dia akan artinya amuin papaupihan ka tu tanyo sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na sinagi in sujud inyan dengan mga rukun sin sambahayang. Amuin sumujud kau paragpakum mo in tuktok mo iwan sin ilong mo, iwan sin lima mo, iwan sin tuhod mo, iwan sin amuin pads amuin gula may siki mo inyan dengan mga amuin rukun sinamuin sambahayang. Naman kita sumujud tuud. Hika pito niya warraf minhu. Amuin umangkat kau daing hasujud. Sabab inamun hadis biya na sinagi amuin nagsambahayang. Wala niya na bukun maraming pagsambahayang niya kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Tanya abang kau na sumujud tumunga kau ring hasujud mo sambil amuin makalingkod na ko marayaw. Makalingkod na ko marayaw. In amuin angkat daing hasujud, inyan daing mga rukun. Inikawalo niya, al-jalsa bayna sajadatain. Amuin lingkod mo haot sin dua sujud. Inyan daing mga amuin tiniyarukun na sambahayang. Hasab da sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya na sinasabot na to kayo doon. Tumarfa hatta tatmainna jalisan. Amuin papaangkat unde tunga ka lang na rin hasujud mo sambil limingkod ko amuin makahantap na naman paglingkod mo laong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya amuin ato in lingkod haot sin dua sujud inyan dahing mga rukun sin sambahayang dahing mga rukun sin sambahayang waktu manina fi jami'il af'al amuin aun subay tumanina ta hakatan amuin piil sin sambahayang deng naman na takbir mo sambil paruko sujud katan tunga ray hasud aruko sumujud limingkod inyan subay hatin yang katan amuin piil ato sambayang iban sin kaul subay ato aun tumanina niya sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin tungod sinamuin sambahayang amuin hadis dong tabihan nasabot sin kita nyo hatungod sinang pagsambayang sinambuk usog bukun marami pagsambayang niya iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam summa fa'al dalika fi salatika kulliha amuin bangkaw limingkod para yung paglingkod mo bangkaw tinya sumujud para yung pagsujud mo naubos namungin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinangayan hakatan simpil halom sin sambahayang mo at tinya subay ang pagkatuma ni nakatan in pagruko mo, in pagsujud mo, in paglingkod mo, in pagtindog mo, in pag-itidal mo, in katanyan, suway ang tumaknina niya. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyan niya, thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. In tumaknina yan long na, in kahumput yan, suway mo, hinangon yan katan, katibusan sinamu in pagsambahayang mo. Sa lukay mo magsasambahayang, suway mo na ito, pahantapon marayaw, aun tumaknina daing haamuin pahambuuk sing karukun-rukunan sin sambahayang bukun parayaw mo in ruku di mo parayaw in sujud in bangkaw sumujud di ako sinamuin tumukbong yaw ito rin ang mga long tabihan bukun siya mo in tumaknina ang kana aun daing mga hadis na sabot long tabihan subay kita maayad bat aun tao magkasambahayang piyuan tahun na wayron da mahasil niya ununo sababin sujud in ruku amuin hantang sin pagsambahayang niya wala miyakad haatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin napahantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan dahil mga rukun sin sambahayang subay siya tartib at niya di man jari magtungga kali in pagsambahayang subay siya tartib katan bang unimpia una sinsara amuyat unimpia sunod amuyat to hatinya subay siya tartib inamuin sambahayang sin kita
Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangunin tartiban niya hapag sambayang niya suway amo tu sabin tartiban ta hapag sambayang sin kita haamuin hadis nasabbu tatungod sinamin sambayang sallu kama raaitumuni usalli in pagsambahayang niyo basin pagsambahayang amuin pagsambahayang kulong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niyo kako nabang amunin pagsambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatartiban niya hahantang niya hapiil niya hakaul niya supaya mo natin namin upihan sin kita sabab mo natin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita dilaulon magtuad tungki pagyanon dahil mga amuin rukun sin sambahayang hikang putag isa na iban danay ng putag dua amuin at tashahud al-akhir wal julus lah amuna in tahiyat akhir iban sinamuin lingkod niya rin doon tahiyat akhir amuna iban sin lingkod niya rin doon amuin mamungkaw at tahiyatu lillahi wassalawat wat tayyibat amuna tuin dahil mga long tabihan mamungkaw at tahiyatu lillahi wassalawat wat tayyibat dahil pa amuin kahinapusan niya inyat to dahil mga rukun sin sambahayang rukun sin sambahayang amuin tahiyat akhir iban sin lingkod niya iban ini kangku tagtu as-salatu ala nabi amuin sumalawat kau para Rasul sallallahu alaihi wasallam mamung kau Allahumma salli ala Muhammad sambil pakai napusan niya biasa amuin rukun hang putag isa iban hang putag dua amuin tahiyat akhir iban sin lingkod niya sabab nasabut hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada ahadukum fis salat falyaqul at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat sambil pakai napusan sinamuin tahiyat yatu pagyanon apabila laung na amuin limingkod na kamoy maksud di amuin tahiyat akhir idza qa'ada ahadukum fis salat falyaqul amuin lingkod tahiyat akhir mamungkaw at tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat sambil pakai napusan niya damikyan inamuin hikahangpu tagtu amunain daung tabihan sumalawat kita panabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin kia riwayati Imam Bukhari ibani Muslim hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hadis Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu amuin pamungni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid amma tureng mga amuin salawat long tabihan siga niya riwayat daingkan Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu amma tulong ta sumalawat kita panabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam in salawat yan in hukuman niya sambayang inyan deng mga rukun sin sambayang in kahinapusan niya amuna in taslimatan amuna in sumalam kita patuu iban sinamuin palawa amuna ini in pagyanon lang na hasungod din sambayang sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin ini long na tahrimuha at takbir wa tahliluha at taslim bangkaw sumud na palom sin sambahayang in maharam na kay mukatan in bakasyalal amunay mamungkaw tumakbir kawatul ihram Allahu Akbar pagubos mahalal na kay magbalik isab bangkaw amuin nakapamung na amuin assalamu alaikum warahmatullah hadis si Aisyah radhiyallahu anha wa kana yakhtim as-salat bit taslim hadis kia riwayat nasabut ya Aisyah radhiyallahu anha in amuin kaaunan laung na sin hipagahatam sin sambahayang amuna in at taslim amuna mamungkaw assalamu alaikum warahmatullah biya na sinagi mga palanggungan ng mga pag-arama in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at takbir
wa tahliluha at-taslim. Ini amoy nasabot na to panagnaan bang kaw namong na simug na ko palom sin sambahayang hiaram na kay mo imbakas hihalal kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa misaning pag-inom din ako manjari minum. May kaning karya sa linya inyan at iniharos kato wa tahliluha at taslim. Pag ubos amuin hiaram wala jari sintuhan hawak to tiyo pag pamung mo naman naubos na ko si mambahayang magbalik na ko sa pakain na tagna pakarya sali amuin jari na isab kay mo hiaros na isab kay mo hihalal na isab kay mo imbakas hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to tiyo magkulang maglabi amo na tuin dahil nga mga amuin rukun sin sambahayang ang putagupat na sabot sin sheikh nabiya na sin agi sin kita nyo in rukun amuin subay tuod kahatihan sin kita hambuk-hambuk in darajat niya ini hasupaya kay nga tanta bang tahi kawin kialupahan unin hinangon tabihan adakala dimiritso na sadya kita misan amuin di na siya mahatulin sa bahayang sin kita nadugay in darajat sin rukun sin wajib sin sunnat halawm sinamuin sa bahayang insyaallah subhanahu wa ta'ala patubtubon na muna sa jarito magkulang maglawi amuyat tuin dahil nga mga maniyo tiyo masabot sin kita niyo hatungod sin amuin karukon-rukunan sin sa bahayang mahuli bang mga papagmumpaaton kato taniyo yato sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi naman hadunya iban sin adlaw akhirat iban bang mga kita niyo amuin di papaglisuon sin Tuhan na Rabbul Alamin timindog sinamuin dahil nga mga salago-lago rukun sin aramatan Islam amuna in sambahayang 5 waktu sabab amuna ini in panagnaan iya subukato tanyo sin Tuhan na Rabbul Alamin bang ini rimayaw di mayong kataan hinang bang kimangi ing kataan hinang iban amuin in panagnaan hinang haibadat amoy nin panagnaan asuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang natukyato naira marayaw atawa wayruun insyaallah bang man inini at iniya magmumpa at kato tanyo kata ni mga nasabot na tuyatto in mahuli niya bang o mga kabtangan namo wala imamu inyatto dahing sadya kamo iban dahing hasaitan iban bang sa upama ang kabtangan namo imamu inyatto bang man pagmumpaaton sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat tubaha taupik sin Tuhan na Rabbul Alamin iban amuyatuin amuin akaron sin kita niyo in mahuli itukbal na mo in sa salam-salaman kanyo magbalik salam kasila sa halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين